Silchara long Karbi lo Charlie Atharoya Samiatum Kachingro. Karbi ang Long Mas Council apen SBI site pumarangbong Mai Kangni. Kohora along Kuti, Suri siatang kapen Eco Park Kasilam Japan RDKP. Dordulia hawar kacileng atawar raya long Tengpi kitu rihing ame ariatak babthi. Kardom nili Karbi berta tamang thare chisong teron nam berta ang tonpen arjek tham. Searcher along Low Charlie Karbi Atharoya Samiatum Preni Pai Crescer Cap Arni Meherpur along Chingrum Pen Chepachini Renti Pusikat News along Berta Nang Pale. Silchara Hawar along Low Charlie Atharoya Samiatum Chepachini Seraya Pan Preni Pai Crescer Cap Arni Meherpur along Kachingrum Amai Pado Kachingrum Lapen Kachepachini Amai along Assam University Medical College Penchenglok Kaprek a College Atum Ke Charlie Athare Asamiatum Chingrum Dun Renti. Kajironga aray kohora along Eco Park Kasilam Alampen Prenipai Inkoy Arni Park Kasilam Japan SBI Saipu Marapan Tan Pachini Kuti Suri Siatangka SBI Pen CM Ronghang Dipu Rong Teang Aboha along SBI Saipu Maratum Pen Isi Kachingwayamay Pidopon Kajironga aray kohora along Eco Park Kasilam Japan Prenipai Inkoy Arni Karbing Northern West Council Pen SBI Saipumar Angbong CM Ronghang Dipu Rong Teang Abohalong Isi RD Doklong Amay Kangni Mayalong Kuti Suri Isiatangka Pen Koralong Eco Park Kasilam Japan SBI Saipu Marapan Tan Pachini Kuti Suri Isiatangka SBI Pen Kerap G Alam Aputhak Ta Pupuang Bong Kachingwayaklong Paledam Eco Park Kasilam Pen Karbi Anglong Along Kido Voreng Kawe Abang Pubang Piatum Isi Kengar Kong along Kachar Jabawar Sai Kimi Long Pupusonta CM Ronghang Mayalong RDP Dam Kachingway along Nogong SBI a Regional Manager Bijoy Chondrodeka Dipu SBI Branch Assistant General Manager Dijen Chondro Bora Lapen Chairman Horen Singh Be Amparta MEC Atum Chetongdun Dipu Donsuri Kacheleng Atuar Aray Dorduli Aying Namalong Tengpia Rong Kitutang Kekrebajok Mirihing Athak Babthip Mirihing Asay Kamatum Pen Non Anta Adimalong Lidamwang Velang Dipu Donsuri Kacheleng Atuar Dorduli Aying Namalong Arvi Kejang Pen Tengpia Rong Kitutang Mirihing Ari Athak Adabapor Malong Pen Babthip Lo Bonsitami Non Po Anta Mirihing Mati Electricity Board Asay Kamatum Pen Adimalong Homri Dam Wang Velang Lasi Prabjin Pen Rihing Ame Asay Kamatum Homri Dam Pen Rihing Ame Ari Athak Kebab Thip Athing Pikitu Hehui Pajok Damasonte Misenji Pusituar Kacheleng Aradatum Pen Ningje Rinti Pajok Damdi Bomte Kacheleng Arat Lapen Marat Marenga Pia Tumapan Setame Pere Memelo Perangke Mongol Kropen ang Kapalya Berta Kat News Dipu Non malam so pora pandihan na parman Berta mo yung tonpan ikseneng Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa.
One beautiful package of L'Oreal Hair Spa, Manicure and Sahnage Normal Facial only rupees 1190. Girls, hurry up, the offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near IDBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo pipothot birtalong wang tulum. Prenipai inkoyarni ada porpai Kresia porpen number 22 Saropathar BJP constituency committee atum chepatir pipen hanjang nangso VDC bhawanalong akimi VDC chairman Riso Singnarapan Karchomai Kangni. BJP Saropathar CCMI Pupaniram Rongparpen Kachepen Pupon Amay Long Chunbang Langtuk Kropen Aluhi Pachinia Por Enlo Aluhi Sarpo Manpen EM Jagat Singh Ti Chetongdon Amparta Manpeng Aluhi BJP Block Mondor Pen Lakiram Rongpi Mahila Block Mondol Pen Dalimi Terangpi VDC Chairman Barim Kareng Teronpi Hanuram Singnar Kiram B Hanri Hansepi Atum Chetongdon May Long Akimi Saropathar VDC Chairman Riso Singnarapan Local Committee Sir Kebatumpen Archuponlo Aduntu Akimi VDC Klembang Laki Ing TP Maheswar Tokbi Lapen Dhaniram Terangat Tumapanta Radangno Pachini si Karbi Poho Pen Archupon Mailong EM Jagat Singh Tipen Kachetong Don Arat Angno Lam Kejai Ponke Saropathar constituency Ang Kangta Non Ke Chingturpo Athe Non BJP Parivartan Asorkar Kedopen Non Ason Asona Sai Deng Tangno Towar Kijuna Lang He Hui Pen Pinang Ason Sai Deng Pontanglo Pusi Klardak Pen Lam The Pajur Misi Akimi VDC Chairman Karchomai Misen Pen Pachunlo Pirangke Anon Terang Pen Aberta Cat News Bokajan Karbi Lameda Mai Jirikinding Aromai Ninkani si Kepling Prenipai Kriner Kep Arni Katalon Abirta Kat News Apparang Kepen Biraning Hi Birta Nang Pale West Karbi Anglong Jirikinding Ahwar Along Karbi Lamed Amai Jirikinding Aro Amai Ninkani si Kepling Katalon
Karbi alam kan ningje ke pacan pen cenglok ason alam ke cetan pon. Lapen Karbi lun kan barim cepaklang pon pen mai alim pipon. Pini Karbi Prime Time News Bank Kelapan si Kang Toniklo, lai bom the cut news channel, Dumit Hekme, Korwang 2.